LS Emily Production kan pelong ke free online edition nagbenta ka Riboy Superstar Season 2. Yakan ka free online edition ang sedang na do menta ka singi bat on pankut pat haka arpo terik ursaw arjar arpsaw. Kinong simbenta haka nagaransan kin David Tang kinong siyong ki bana Riboy District. Kinong simbenta ki Deben Wanra ka jingpan sisya de ki Epic. Kinong simbenta ki la ban shat ne ruwai de ka jin ruwai English, Hindi bat kasi, bat ki video kim de bendunai ka arminit. Bat ya ka video kila ban pha au number khandai pra nreu ar sau not pra iwe sau khandai lane pra nyo pra not pra nyo khandai san pra nyo nyo san pra iwe not sau ki basha jet akan ka free online audition ki haban seu ya ka bay register kata individual san spa group syahajar nakabanta bekinyo syabanta ka semi final hakan ka ransan onom don ka voting system baro onsyanya bet hakarai jong kinong pisar. Kublay pi baro nga kateng isun misya ng bet nga daywe winner jong Riboy Superstar Season 1. Di nga kwa ang pentip siya pi baro ba ka LSMD Production kakwa ang pentip siya pi kiriduan sap tanghakan di katahan Riboy District ba kanan ka free online audition na kabenta ka Riboy Superstar Season 2. Di nga napasmo siya pi yakini ki kendon ba nakaliang ka LSMD Production kabu. Kabaningkong ka free online kan kut ha ka arpo tere ko October arjal sa kabaar kinong shimbenta kidetang kinong shnong kibana kathan Riboy District kabalay kijingpen sisya kideban wanra ada ki Epic kabasaw ki video kimde banduna na ka arminit kabasan kilaban shot lani ruai da ka English Hindi lani khasi kabahan riu kibasya select ha ka online audition ki habban siyo ya kabay register solo san spa tingka bat ka group siya tingka kabanyo onum dan ka voting system baro on shanya bet hakarai jong gi judge kabapra sa pha iki video jong pi ha kini ki number harum ndai pra riu ar saw not pra iwe saw kandai pra nyo pra not pra nyo kandai san pra nyo nyo san pra iwe not saw kuble shibun